جبنا كادنا دنگه جواکی افدم و حمود میوخش بینرین هجا ام به هفته جی لباتمانه نه وکا کون زانن لسر دخواز آنگو فرمانه وزارت کار نافخویی ده چهار مجدار دا قیوم تاینی سر شهرداریا بازار مزن آمردینه شهرداریا الحه و هر وها شهرداریا خلفتیه هاتبو کرن هر سو نرازی بونا لدجی تاین کرنا قیوما لوان هر سه نونداجی بردوام دکه بریا و جی قیوم تاینی سر شهرداریا اثر نوته و شهرداریا جولمرگی هاتبو کرن به تایبەتی لەوان هەرسێ باژارێ ناوبۆری لە باتمان مێردین ئۆ خەلفەتیێ هەم گەل خودی ئیرادای خۆ دەرتە لە دژی دەسەسەرکردنا ئیرادای خۆ دەرتە هەم جی سیاسەدار هەر ڕۆژ چالێکی و مەشان لە داردخن گەل جی تەبلیڤان چالێکیات بێ به تایبەتی لە باتمانێ تەواهیە شەوان جوان لەسەر پیانە ئۆ لە دژی قەیومان نەرازیبوون نیشاندن ئەم جی ئیرۆ بەvê وەسیلێ ئەم هاتن باتمانێ ئەمێ لە کوچە و کۆلانên باتمانê بگەرن کا خەلک fikra xelkê derbarê tayînkirina qeyûman da çi ye? Çimkî ev serdem ango heyama siyemîne li Batmanê û Mêrdînê qeyûm tên danî. Bernama me dest pê dike bînerên hêja. Win danîna qeyûm ku dönema siyemîne serdema siyemîne li Batmanê tê danîn qebûl dikin gelo? Bel irada Kurda dikin. İrada Kurda dana nafpiya. Tehakkî vatineya. Belediye şaredariya ve dire başkanı ve irada rahatiya. Bu oya hatiya. خلقی اراده خودانیه گوتیه برا اف بن اف قبول نکن ظلمت کن başka tişkilini Hakkı kendi. ve seçime cihaneki ji ortaya ranakin. He? Hakkı ve seçime. Seçilme hakkı ve ji ortaya ranakin. Gojwabe ve rakın. Ama imkanı var ninen. Nikarın ve napkın. Hükümet ali ki dibêje aştil ali ki ji qeyûma dişîne çawa çet be her du tên berhev dengehekî çawa çet vel gorî te? Ew hükümet ne ji dilê xwe dibêje, ji bonî xwe dibêje, ne ji bonî me dibêje. Ne ji bona me dibêje. Ji bonî menfaatê xwe dibêje û got haw tişkî wiha bike cihê xwe sabît dike. Baş et li vê derê ji Batmanê tu wek em bêjin welatiyekî Batmanê mirovekî Batmanê banka te ji îktidarê re çi ku vê qerara qeyûm paş te bikişîne? Bawer nakim. Nakê. Çunku fêdawî tê de heye ez mamosta me nikarim gelkî mijûl bibim. Nakê. Li hesabî nayê. Menfaeta wî tê de heye. Got menfaetê de nebane nedikir. Feqîr bûna. Dönema siyemîne qeyûm danîn ser belediya Batmanê, belediya Mêrdînê û belediya Xalfetiyê. Tu vê qerara qeyûm çawa dibînî? Valla zilmîtiye bireyim. Zilmîtî ilmetkin. Dibêtî zû cêwanîne kata xwe dinava û payre zilmê ilmetkin ji me distêm zorê ji me distî. Ev zilm heta kê derê? Ev zilm heta got em hawa bin, em nebine yek, êwsal mek bin. Gerek em bibine yek, em te biraya biyevre bibine yek, ancak em saç bin zilmê derkebin. Heta em nebine yek, em ê her yek bi yek. Valla kayyum ne rastiye, irada kurmancaya. Madem seçimek ye, ki seçim ete gerek bir seçime xwe devam bike. Kayyum zulmiye, zorbayiye, diziye. Kesin gerek kabul neke, herkes vicdanı xwe. Haksızlığa, başka, zulmiye, az esnaf kamt kana kovakim. Serçe, ciberwan. Ani ziki belediye, ben karım vakim kana kardeşim. Devşt kane barda ka belediye çıkırıyor. Suce belediye hebe açıklamak kardeşim.
Açıklamak ki em jî zanbin bêka Sunce belediye çiye. Yani çıkası çiye bu haftma. Berî vega haftma seçimi mecî oydaya ama ne bir şekli. Yani sadece ve ne vega tkın zulmiye. Em jî vê zulmiye kabul nakin. Naxwazin jî çê jî bibe. Gerçek anlamda artık bese yani ya. Hani bese. Bese bu ne naka bese yani ve haya kure hara. Yani kayyum. Çi Sunce me heye. Me çikiriye. Yani Sunce me gom kurmancın. خذ تعالى ما في شكل yaratmış kiriyor kabul nakin. Kavan kabul nakin haya kuret ma kabul naki. Haya kuret ma kabul naki. İlla kite ma kabul kite mecburi ma kabul ka yani. نها لباتمان دونما سیمینه قیوم تدانین لمردین دونما سیمینه قیوم تدانین ون تاینکنا قیوم چوا دبینن تايكنا قايمة بظلم دمين ظلم زيت تشكيل هي هيجا رحمة خدي دي بابت ها خلكي ناموسة تشتصان ها بليادة تشتصان ها قامترات تشتصان ها ميشنات تشتصان عيني نعيني يكبر زوري تشكيل مو بسيني نظلمه يقول حقارته ملت متشبكن باشقا متشبكن تشكيل منايا متشبكن بانگا تجبو اقتدار هيا كوان قیوم پاشتا بکشینه بانقام مش بوي جوا بلا هنكي ما في عن سنتي هركز عن سنة ذاني يقول عن سنتي هبه تصورن شنابه قبل عن سنة بيز عن سنة تصورن شنابه بلا قائمة باج وجرينا ام تبدا براي هبه عن سنة ام تبدا دولتها ما تبدا باكيه ام تبدا مرتي وطن طاش في دولتنا ام تبدا يكن يقول شر قائمة فلانة تصافين اب انجك عن سنتي صافي عن سنتي دماج اورتي رابع او هبه يعني عن سنتي رانبه ام تبدا عن سنة براي هبه ام تبدا في دولتنا ام تبدا وطن طاش هبه يقول آن آسا چمین نکه آتکر قایمی نویس آن نهیله بکبد چه پارتی دملاو به آن نهیله بکبد seçimiydi adama kati dana neser nastine میگم مثلا بجیم که bir kapıtı خبدم من تجمع بسینم زوره نظرمه ما چه به yani چه تش به شو بجوب قاعد يمازن تبجي حقارته işte bir rıza insani bir hakaret. نها روجا چاره مجدار قیوم تاینی سر شارداریا باتمان مردینه و خلفتی هات کرن ون قرار قیوم بریارا قیوم چوا دنرخین چوا دبینن mesela قیوما ne Batmanı ne Kürdü ne Kürdistan'ı ne velatekidin sırf labecik ne kabul kirin irada insana ne kasb kirin tüccari hakkı tükesi tüne insanı ko an belde ko kararı ki bide بيجي استخواصم فلان كس لسه شهرداريان به ان مختاريان به ان مثني عشيره به رابع يكيدن بيجي نه ولا قبول ناكم استدي الشيخ استدي حفتي انسان وقراري بها وايد اس قبول ناكم هذا قبول كرين اجبر بها واي قطعيا قالك حرمه بدنا نشان يعني اجبر vantışta kayyum bitticari bittiştekli bittişekli nayi kabul kirin. جارا سیمینه کل جارا سیمینه کل باتمان قیوم تدانین تی قبول کرن evlgori ve Nah, nayi kabul kirin. Yani emlik harbin rabin tişteki bikinci vicdan kabul nake, iman kabul nake. Ne hudaiye, ne şer'iye, senin ne örfiye, ne adab-ı muaşereta komiteret bejin. Ne bittiştek yani tükkes nayi kabul, yani tükkes kabul nake. Eko insan be kabul nake. بیوان دموکراسی دوره تو بشی Pır dure. Ne işte demokrasiye dure. Yani insaniyetiye dure. Yani hayvan dına bakıda bir havayı kabul nakin. Yani rabe civine ka şehre heye. Zani roviye ki deyne selevan 5 euro peştir ev rovi bir emaz neveye. Şerbi kabul tıkın. بانگات الحکومت اقتدار چیه کو وان قرار و قرار قیوم پاشتا بکشین Valla yani siyasete ka kur ezdi benim. Zani nizanım yani henek hamlena anna an jidil niyete ka khrabe anna az beji nizanım. Em vega sekinine. Em vega yani luan tamaşetkin kamlenlerin kayo çibbe. Ne belliye yani çünkü ev dava netene dava şakyametene dava ka diliyem Türkiye şeridi beşin uluslararası dava ka grane. Kamlemlerin ez hevidarım. Edbim demek hakkında ve cara kadın ev tişti ve bepaş ve örnek şandan.
افسا تخمین کم باوریان بیا و یت خوازم سا باور بکم ات خوازم هاشیتی چه و براتی چه و کم تبنا و هفته بهفره demek خوش در باس بکن yani. Dönema siyemine kayyum tendanin. Hun karara kayyuma bir yara kayyuma çavad bin. Em nabi baş nabinin. Çünkü insanların özgürlüğüne dez dağıtkenler özgürlüğe insana. Em insan seçilmiş bu ne? Oraya vatandaş hatine, millete ko hatine. Sadece kayyumcu boşeti. Ziyeye na, çekeye na, ev insan boşu hatine. Hak seçmiş ki ne? Belediye. Ha, belediye başkan suciviye ya. Tamam, daha yönetim hakkı dedi başkan seçmiş ki. Yasa hak hukuk ev usat beja. Ama çiye? Zorakiye. Zorakiye. Berebejin zorakiye ev boşiye. Millete emeği sadıkın. Özgürlüğüm için hak hukukuyum desem senin. Vatandaşım. Ne vatandaşım? Vatandaşım. Kim yaratmış ki hep kurmanç? Hodey mi yaratmış ki ya? Her hodey avukun. Çıma? Du dönem beriyav nhaji. Kayyumen beriyan ha çiş vara kirin kul hadis. Tiştek ne kirin? Belliye. Belliye kaçı kirin? Şükür ne? Ha beja. Jikisi belediye, emniyetleri, sağa sola, jandarmara araba sanır. Kaçı kiriyor? Fabrika bekirine ne? İş yeri bekirine ne? Sağa bekirine ne? Eşit kozum yaşamışım, özgürlüğüm bir desem de be. Eşit kozum. Bakın Anadolu çağı yaşamışım, eşit kozum yaşamışım. Eşit yaşamışım be. Özgürlüğüm için mi yaşasam sine? Hakukim için mi yaşasam sine? Nahat çen roje David al siyaset medar godar kiye. Dibejin Ali ki da şivan wal sersereme Ali ki da jî qala aştiye dikin. Aşıtı vira. Vira. Şiva olsa seremeye. Aşıtı vira. Aşıtı be keremkin. Desteği demme, milli rası desteği çapeli mitxe. Çedbe olsa. Ama adalet hukuku kayıp olsa ne? İnsanın yavak özgürlüğüne kimsin hem tişine gelsin İbrahim. Ali ki da iktidar dixwaze çeyp ke dibêje ez çê dikim li alî ki jî qeyyûman tayîn dike ser îradeya şaredariya xelkê Batmanê xelkê Mêrdînê xelkê Xelfetiyê tu tayînkirina qeyyûma çawa dinirxînî قیوم نه حقه ام شارداری به رای خو مستند ام گلک جاره ما رای خو استند رای کا گران مستند دنیا قولی تکا و açıkara farklı li Tirkiyeyê yekem hevşaredara ku zêde deng standiye Gulistan Sönük e راسته anatkarın misal kayyum hat gori yasevan gori haberdanan ve am tkarın kayyum dakın bira dakın le vi nikarin bikin meclis he meclisa belediye he nikare tavallav ke kayyum hat bira şaredari rake ama şaredariya nu am gerek disa raya xo bidin bejin encümenime verin bira bejin ev haval vekili kayyum e vekili şaredari nuye ام دیسا بخو مجول بن ام بخو دیسا بنا خو بخورینن ام خباتا خو دیسا بردوام کن اما او نایلند و نا ام بنیوام بلافت کن مدیری ما آمری ما پرسونل ما بلدیه حواله ما بلدیه همو بنیوا لافت که دوی جیه و توازی دگیشکم دار وککو دارک دستوان ده تقصری مدخه دنگتی نای دنگ وره دسه دنگ نی ظلم را دوام که ام دوین ام دنگی خو بلند کن ام وی خاصه وی دمدا ام وی ظلم قبول ناکن ام نقبول کارن ام بجنا خوش تجار نتواندنه ام ناتوینن ام خلقی کی قدیم سربلن سرفنازن ام سرکوین مراخ نکن حوالنو اجی اسنافه کی وکومه اجی خلقی آمده ما لور دجیم الباطمان ما آخا باطمان ام نانی خود دخون و ام نایلن نانی مرا بلیزن خباتی مرا بلیزن قیوم تی دوی از خباتات کم از قنجیت کم اما ام تشتار ناوین ظلم کن لور dönem beriyan hacı kayyum hat bundan çıkır kayyumaş buyu ve çıkırın قیوم رانت قیوم ای حاله قیوم شخراز شغلن گویا جمرت کن اما جار کی جمرت کن سه جار شخرات کن Batmanê ev dönema siyemîne
سردما سیمین قیوم تدانین تاینی سر شرداریا باتمانیت کن هون به قرار چواد بینن والله ظلمه يعني عم تبين ظلمه يعني ابو سجره قايمتي يعني iradame gasp tıkın seçim formalite yani berya seçime iş khud be un gava har ne mi warak jwedir yani ya bu artık alışkanlık yani bavana yani hem protesto tıkın haksızlığa hususiye ya karara kayyum eş khube baktiye yani evne caraya ki vejigo cara se yani irada halka yani ek irada halk nizame gere halk ji di irada wan hasab neke yani gere evji tevreki deynin le khaji tevrek datine yani khodi le dert keve yani jibuni khodi le derketine gere hinki dinizi halk khoyle dere yani ne tane lipya gere e deru dorji le dere يعني قيوم آبتي إرادة تفكي خلقه نا آبتي آباتمانه وخلفته ومردينه آبتي آتفي إجبر بيه كي قرام تف يعني دوري خوشي بخرابين خدي الإرادة خدره والله ام قبولناك ام جو kesinlikle قبولناك يعني شما قبول لكن ام قبولناك إرادة ملت عطيه برين جبروي هاوي ام قبولناك يعني بله ظلم لكيجي به الظلمات شان vega AK Partisi beji و قايم مثلا CHP ورا اقتداري قايم بافي سروان aynı ve o hal zorama her emin mücadele eder. Yani zulme kavsaya ku tükesi tü devlet avtiştine. Yo milleti tev seçmiş kiriye tev evkiye süceki ve be bahara ceza bide tek hapsi. Başka mesele mervate şuna. Çıma kaim davici servan u te vi milleti oha karşımış nava haftkinu vi evki çetkin zulme. دو dönem beryan haji kayyum hat mutaygin çıkın kayyum hac bu çıkın Kaim tüştek nekir. Disa merve koy mesela rant kişileri zengin etti. Şkavi evkave. U işte dese o at merve koy tefkısına işa. Yani ev kaim bu ya vekil iska zaruka. Yani belediye ne yani kaime. سردما سيمين هياما سيمين اللي باطماني قيوم تدانين المرديني قيوم تدانين لخلفتي قيوم تدانين حكومة اقتدار العالية كي تشيت كتخوازه العالية كي جي خرات كت في قرار قيومة شواد بيني نه راست بینم نه مجلسی راست بینم نه قویم راست بینم ظلمه اری حتى كينجا مثلا قيومة وصد حتی هم نه بنیک و صابه تمام بنیک امش بن به ظلمه درکبه اری يعني اللي باطماني هفشاردار جسدي شست و چار بسركتيه او قيم رادمن داتين سر اراده خلقي اف تشتكي چاوه اون چاوه دخوينه تشتكي ظلم حقسية بخدائية اري ظلمه حقي في ملادي تخوارن ظلمي في ملادي علي كي دبيان برايوان علي كي ما دكوجون قايم دامن سرمه ابي زانو ماليا ما تشتكي بيجي ابو از قوسات ام بارشت خوازن ام خونه ناخوازن تفهم کر ام خوازن براتیه ام تمبرای هبو دنبن کوا حق ترکا هي حقاجی حق کردا هي تفهم کر حق ما kültüra ما زمان ما تفهم kir tüşti kava Türk eşit olarak gerek al mecil ve goryen mabrenin em biratiyem tkazın aşitiyem tkazın ama kayyuman ama قايم ظلمه حتى باخذ قايم ظلمه بقايم ناي صافي كلني اويل وقايم دكا صار سال دلي مجاره كان نسا بلديه ويسا قازان شبكه تفهم كير رايا ملت حقارته ظلمه تفهم كير حتى باخذ ظلمه ايات القران يجد بجا ايات القران يجد بيت بياخذنا كلك ظلمه او انا ظلميتكن رسما ظلميتكن
ev heyama siyemine, cara siyemine li Batmanê qeyûm tê danîn li ser îradaya xelkê Batmanê. Hûn vê qerar û otayinkina qeyûm çawa dibînin? Em vê şermezar dikin keda gelê Kurd bû got ev di 2016 de dest pê kirine qeyûm dawê jin ser belediye gelên Kurd. Em vê nakê şermezar dikin û em qebûl nakin. Wekî got hûn dîtin, hûn dibînin gelê me jî derketine kolana û em ê li ber xwe bidin heta gom dikaribin jî em ê li ber xwe bidin em ê qeyûmê bişênin. Em keda va genca gelê Kurd em ji wan re nahêlin. Em vê dibêjin em dixwazin got gelê me tev jî heta got ji destya werin kolana derkevin. Li xwe xwedî derkevin, li axa xwe xwedî derkevin, belediya xwe xwedî derkevin, ciwanê xwe xwedî derkevin em vê dixwazin. Yani wekû zanin yê berê jî yani ji diziyê pêştir tişkî nekir yani gelek bin deyna daxist bele şaredariyê û yani talan kir. Îro wekû zanin divî hilbijartinê da jî sedî yani 65 û tiştekî mestan de lê mixabin îro vîna gel tu nekirin cardî hatin şaredariyê darbe kir û îro şaredariyê ji me standin. Yani ez wan şermezar dikim ji bu diziye cardê hatin ji bu talanê hatin tu tişkî cirkî ku hatine ji şerê taybetî pêştir tu tişkî ji vî gelî re ew nekine. Îro yani tiştekî sistematik e ev jî tiştekî sistematik e û îro yani ev jî ji şerê taybetî ye yani ez dikarim ez wan bêjim. Em viya qebûl nakin vê gaspê jî qebûl nakin belediya a Kurda bû ew ê rabû ez ê gasp bikim û îrada Kurda bişkînim lê îrada Kurda nayşikestin. Biraviya zanîbe ev jî lêstikî wî ne pêşî dest dirêj kir got em dixwazin azadiyê çêkin nava hevdûda dawiyê da çi kir anî ciyê ku Kurd tê da bûn destê Kurda da bû gaspê avê serê yanî dizî ji me. Em viya qebûl nakin ticarî em qadê ne em dixwazin gelê Kurd jî tev werin îrada xwe sahîb derên. Baş e ev waliyê niha ku tayinê ser şaredariya we kirine wek qeyûm. Dema berê jî qeyûm bû, beriya wî jî qeyûm hebûn. Qeyûm bên berê ji were çi kirin ku îro dîsa qeyûm tayin dikin? Me tiştekî wan nedîtiye. Ji bo xwe tişta kirine û diziyê kirin belediye xistin birî deyna. Deynê milletê jî nedan carkane ku me da hevdû me dîsa nava milletê da nava gel da vî deynê qedan dîsa goz çi bikim wan qedan ne ez herim dîsa ji xwe re bixwim. Ji xwe hînê diziyê bûne, hînê qoltuq bûne û evê ez çawa ez bêjim saltaneta wan ew ê biqede. Tîvir daxwaza te li vir çi ye? Ez ji bona şerefa xwe, ji bona namûsa xwe, ji bona vî yaşê xwe, heta pênc qatê, heta heft qatê, ev bi vî yaşê xwe, ev diçûm asansor jî tê de nebû, ev çûm milderiyê polosa dida, milderiyê ajana dida, milderiyê hizbalaçiya dayê wallah me gotiye karayê bidin me. Me ji bona şerefa xwe, me ji bona namûsa xwe hatiye pêl namûsa me dike, pêl şerefa me dike qey em bê îmanin, em bê wijdanin. Em jî xwe wijdanin, em jî xwe rehmin. Çima wisa dike? Çima se bi diziyê wisa dike? De hinek periş xwe re bidize dîsa vekî cêbika xwe de. Wallah ji diziyê pêştir ne tişteke. Wallah ne kurevî tê de. Ne keça wî tê de, ne ayla wî tê de, silv dizî tê de. Wê pera ji xwe re bidize bibihere. Wallah sedemî diziyê ez qurban. Ne sebê te tiştiye. Sedemî diziyê ye. Gava tu çoyî, her ji berzanî re bêje. Bê dayîka wa li wa dera. Gotiye lingê xwe bikişîne ber xwe. Bile hewser zarokê me de bin baba vêje. Ne Kurd bû. Ev Kurd hevalê vî. Em dixwazin çi bêjin zaten her tişvaye belli ye. Zaten wextê me standî diziya wî û talana wî û xirakirina wî tev ortê bû. Me bi îrada xwestan, me bi reyê xwestan, me bi oyê xwestandin, me hewqa di meha me hew em me şev û roj em nesekînin em şixulîn. Me îrada xwe bi dest ê xist. Em şeref namûs em çûn wê derê. Îro qayom hatiye bê namûsiya xwe ketiye hundir û de harî dorê xwe dorpêç kiriye. Wekî însan ne we gerek ana enyayî vekirî be rê ve here tê keve belediyê ne bi vî şekilî bikeve belediyê de. Lê birêne li harî dorê belediye birêne çawa
asker polis batmanê de nemaye tev daye dora belediyê. Ew şaredariya gele. Gel gerek hera tê de ihtiyacê xwe bîne rêve bikirin. Çi tiştê wî hey bîne pêkanîn. Ama îro gel nikare hera tê keve wê derê. Tabii bir temene koy nafsere tahati virçi derde telve derece az xwazim hîn bibim. Derdêm li vir çi ye? Derdêm li vir dava min e. Dava min e em millet servan lingaye yani ki ev boş li vir e. Ne boş li vir ye? Ev ji bona dünya nabîne ku ev ji bona tiştek li vir ye dava tiştek dike, dava Kurdistana xwe dike, dava ax û ava xwe dike, dava zimanê xwe dike, dava ku milletê Kurd jî weke hemî milletê dinyayê serfiraz bin, serbilind bin. Yani ez jibona vi ehl vrame, jibona vi vrame. Cara siyemi jî qayyum danî ser îradaya we tu viya çavat bînî. Qayyum nalet dikim. Ez qayyum şermezar dikim. Ez Tayyip esas şermezar dikim. Ez AKP şermezar dikim. Hêja qayyum jî şermezar dikim. Qayyum tiştekî ne başe yani te ser îrada me datîne, te ser emega me datîne. تيمت ويمهارة مزاني ده هوقا زورو زعمتي خوار هوقا امك ده إيرو رك تسر إرادة جالي كرداتينا يعني جالي كرد فيجيرة نحلالة وجالي كرد قبول ناكا يعني تجالي كرد سر لنقابة حتى كي تشتاق دستي خوانيخة أمي سر لنقابن وأمنا سكن. إيه والله نجم برسج دنيا عالمي ببرسة أبيا ظلمة المادكن ظلمة رايا خوي ما دايا خوي ما رايا خوي دايا خوي ما ام چند ماه گریانه برای او چاقیب گفتن مادمی رای ما قبول نکن برای بچونا نگفتن سچم نکرنا پشتی سچم یدکن ما رای خدای خو امی حتی ساق من میل پای رای خوبن امی شوبداری وان زاروکی خوبن وی ولاتی خوبن چه حق والما هي حقك والما تنيه ما أرض وان إشغال نكريه ما بلد وان إشغال نكريه ما مال وان إشغال نكريه أوان كريه حقي وان زاروكال وان جنجال وان دايكا لوان اختيارها هي بعردرة كاش دكين بيلوان دكين بير سري وان دكين وان دبارشقينن أب زاروك الغراية خو يدر كتنا وان زاروكا نتيه تن حقاراتك الوان نكريه وان زاروكا نتيه تظلمك الوان نكريه أب زاروك دبيجن رايا مية ورايا ما ودي وبابي ما رايا خو يدر دكافن قيومي برج بوي وشكر كوديسا قيوم تاين برج بو ما تشتكو كرنا خرا كرنا آوا نكرنا وقت آوا بكرنا إيرو أبنا حالي ما بو وقت قايمي ولا تناتنا سر أبو آخي ما قايمي جمر بشتنا ذيقا إيرو أفشر لفرت نبو إيرو ذيقة العامي راس نتكرن نجبو ولا تيمتكن ظلمي دكن جبو ظلمية امشي زاروكي ما بيظلمي قبولناك ev heyama siyemine qayyum tendanîn win biryarê qayyuma çawa din rixînin îrade we hatiye desteserkirin. Yani mervega wiha binêre ev ne hezm kirine ev ne qebûl kirine li Kurdistanê tevveyê wê AKP winda kir li metropola jî bi CHP û bi dîsa bi desteka Dem Partî hata winda kirin wê çawa xwe şipiya bigirin. Yani ev kesê ku em ji wan re dibêjin li pêk hestiya dimeşin û ji bo gezekinan xwe difroşin
اوان انسانات تر نکن او انسان نما خب ve AK Parti ve dikirin. Yani meri vega dibece ez diktatörüm. Yani tvega dema Almanya Hitler adneri, İtalya Neron adneri ne vekefe çebuye. Yani Kürt neyin kabul kirin. Ev dibecin bine mers dişteki hoş az vere bejim. Çend robere Bahçeli derket ve dere go Demirtaş bira vere li meclise Öcalan. tamam işte go bira Öcalan vere li meclise ji PKK re bibêje silah deynin em barişekê bidin meşandin. Gavê vî go gelê Kurd dizanî bidin vî de tiştekî heye. Ev dibe çi yani van em dest barış sürecî dikin însan xwe berde em jî hêdî dest bavêjin ser wan. Bine tiştekî pir girîng ye. Li Mardînê davêje, li Êlihê davêje, li Halfetiyê davêje. Tiştekî gerekçe destê wan tune eğer gerçekten قانونك حكمك عدالتك في ولاتي ذهبنا قابلت قايم بافي سر بلديه كي او مجلس او بلديه وديسا بلديه باشخان يخو هالبجيره فقط بتشتكي وهذا كده قانون حكمته قرارنامه قانون حكمته قرارنامه تو ياسا دنيا دي جتنه او ويش خور هذا الخسيه اما جاوي جار كدن ما بتفينه جبوغ جار كدن 5 سال به جمهور باشخاني تشتكي بدستي وره وبقال كرد بك تمنيت شيء قالك جي إما زادت هي حتى نها تجربة كريه ديتيه كل دفرك الدنيا تشتكي وسا قومية. شيء نبي أنا مشتر قاسكتن جو لألمانيا هتلر yönetmiştikir. Tişteki oha şey ne bu ya? Mesela bilire İsrail'e az ve avulvi bejim adalet polis tünü eviye. Mahkeme eviye, savcı eviye. Tevveki kurumu, kurulu şahsiye bendesti koy. Ki jambeje ev tişt bir havayı rasta ev insan ya girtiye ya sürgün kiriye. Yani tişteki vad mesela med amri koda ne diye? Yani dönema Osmanlı de ziyaret şeyine bu ya. O dönema Atatürk ziyaret şeyine bu ya. Ev insan de peşe tamam ya resmen de beje kesi bu amine ki yavi girtibe yavi birçibe yavi kuştibe. Bana böyle küçük sokakı velatı mebine daha betri Kürdistan'ı. Çok affedersin vakti kagu ji fuhuşi, ji esrarı, ji eroini, ji katilyamı haddinden fazlayı. Karışın abi. Karışın abi. Mafya, çetecilik karışın abi. Dibeje ne fikri, ne beje ezhemi, ne beje kimliki mi heye, naslama mı heye, tüçü diki bike. Yeter ki vakemi bir maşini. تماشاوان نجا ام ایرو لباتمانه بون مش خلک باتمانه تاینکنا قیوم سر شهرداریا باتمان مردین و خلفتی پرسکر خلک باتمانه دست نشاند که کو تقص او تاینکنا قیومان قبول ناکن او هر خودی اراده خو درکبن به تایبت دیجی لالح لباتمانه هر سو نرازبونا گل لدیجی قیومان اصلا هری جوردایه امجی في اوایدگیجن داویا برنامه خو حتی برنامه کدنه هر شادو بختوار مینن بینرین هجا